mga aryakon, mga kakakon, mga laki akon si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala, mga babae akon si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya dunia, diyan kaya jangan dikapaguyog sa diyan kaya dunia na ayada na ilalakawai, ayada na ipilalakawa diyan kaya kuyog tanu sa diyan kaya dunia na langun din na itapang Allah subhanahu wa ta'ala. Tepungang kau Allah subhanahu wa ta'ala itamana kala kay paratiasik Allah subhanahu wa ta'ala. Apia semua malaikat na tepungansiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tepangkiran Allah subhanahu wa ta'ala so keadaan yang ku Adam alaihi salatu wassalam maka makapapun sa buta. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala kalang-ulanguan yun na sujudi ni su Adam. Sulang-ulangun mga malaikat na sumin sujiran. Enun tabu su iblis. Da sujud su iblis. Su iblis na edna sabab paamanan niya na kaya baliw niya na pimurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nami sabab puto keamanan niya na dan yan. Das kanan makapas ikot tepeng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tuwa masa. Aging kaya masa taru iman tuwa zamanul fitna. Na da lagi da iya pinakamada ka la mga tepengraktan Allah subhanahu wa ta'ala. Si keamanan yan na itamana kakupitatan si ko mga paratiatan. Itamana kakubabaitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Itamana kapakambubulatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga pusutan. Mga loksak na mga pagarakan na sumanga ulama niad na pikiguraw kirani manto naging kaya mga kangudan ni manto. Aanda man ay mapukasiran sa gingya kita taliw dukiran sa gingya fitna. Manto na initong so kada kalana si ko mga kangudaan. 100% na 99% na langun nanan amana na mitatalidog sa geng kaya fitna. Mga loksakan na mga pagarek na geng kaya fitna iman to sa geng kaya mga kangudaan. Anta kasi kasirap tanong sa kalangwan tanong. Naging kaya amanan na kamuntay. Geng kaya amanan na kailay sa amanan yan. Na kailay sa galbaka kanzina. Ubad no batano pagilaya. Natigtano geng kaya dusa na kanabay ni tanto amala. Wano gawin na ubod no pumagitunga. Tiya magitungo mga ulama. Tiyak sa mga ulama na lagi dia pinakamalara direktano mga pagarakan si kuwagam Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ada na kiprara direktano na makamuntay ka sa galbaka kanzina si kumya kay tuit oras. Na wallahi ladim ka so may tuasin daw iman. May tuasin daw parat yang kasi kupuso ka. Na mapasad ka muntay makungaso ka ba ginawang ka. Makamuntra sa nga galbaka kanzina. Nagyang ko to iman ka may to parat yang ka. Na miya to tungo to miya to naguto si kupuso ka. Mga loksakan na mga pagariakan. Maka matanus along na mauri na pingises Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapangingises amanan yan na ini kalimur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagisir ka Allah subhanahu wa ta'ala so ini beginir ka alimu. Na aya pinakamala ini beginir ka alimu. Hayariakan laki akan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi amanan yan na kababaling ka apapkailay ka saging kaya dunia. Mga loksakan na mga pagariakan na amay kaisir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kaino saraging kaya pangilailian ka. Amay kasi itano usara na si kaamanan ng nganin ay pagilay tanong kung nga di kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi ladim kapkaw matano sa along na mauri na ipununong karaktano Allah subhanahu wa ta'ala. Mga loksakan na mga pagariakan makamuntay ka sa galbaga kazina miya kay tuito oras. Na wallahi ladim ka miya tutong yan so paratiyang ka. Miya da so sindaw iman na si kaamanan na puso ka. Miya da so amanan na kala Allah subhanahu wa ta'ala si kupuso ka. Miya alis ko kitab Madarikus Salikin. Miali yakina Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sa katawatigan na pwede si mga murid si masa ahlus salaf. Si masa amanan niya na mga salaf na sa kataw murid. Ada lagi dia na pinakamapasay ka murid sa Quran. Da lagi dia na amanan na makalubit sa giyang kaya Quran. Da lagi dia na amanan na malay paratya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya kay sa agawi na miya niya na sa kataw abay. At tanto mataid na miya fitnaw na giyang goto sa kataw murid. Miya lingon na giyang goto babayayan. Nataman sa giyang utas sa kata murid na miya kadar pag giyang utas sa din na miya niyan. Tingin na hayat tigyan muritakan. Tigyan muritakan na wallahi al-adim la tajidanna athara hadhi say'a walau ba'da hin. Tigyan muritakan na wallahi al-adim ka giyang kami ang galabag kami kay tito adusa. Giyang kami ang galabag kami ito adusa na kumangkad na isamanan yan na resulta niyan apya pansi ko amanan na kurya masa. Nya panut tu lagi yang kota murid asya tigin ko mas akian boleh akan ulama da tigin na lagi da kana mapasang emanan yan na makada beci ko Quran na so tigin so kian boleh akan ulama samia kal pas tigin sa subra 20 ragun na miya ka sa tigin na kagagawi na bokod na tigin tirog na miya kana wako tigin na dede na baw ka tanu di si ko ilmu akan
Gitu ati gini amananya na athar, gitu ati gini amananya na resulta giang ko to akele akan sa giang ko to amananya na fitna sa kataw abai. Iman to na ilain tanong mga ginawa tanong mga loksa kan mga pagariakan. Metiya tanong sa Quran, metiya tanong sa hadith, metiya tanong sa amananya na kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala, metiya tanong sa amananya na hadith sa giang kanto di kapag na sa ilmu. Wan ugaid na maadarak tanong giang apa nang gila sa kipagilya tanong sa giang amata tanong si yung anin adik tanong kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga aryakan mga laki akan mga babae akan si kuwaga ma Allah subhanahu wa ta'ala na pumang ninakarkano wag giang kaya man na sati man na satek alo. Giang kaya satek alo ayabu kete na sabab ko kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala na wallahi ladim ka pisuk si Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi daya pinakamal ayarga si ku Allah subhanahu wa ta'ala pagariakan dengan di amanan niya di ka kede sabagar lagi amanan niya na ini pagintong ini pakalakan na kamun te saging agal bekas zina na di ka kede sabagar kami sab saging kaya satek alo aka sendit aya kaya buta geng kaya satu kalau nami sab ko kini sendit nga ko ngani nami yang galabak ka nami susapa su Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay amananian na satu kalau na da lagi dana pinakamal ayarga si ko Allah subhanahu wa ta'ala da lagi dana pinakamal ayarga Allah subhanahu wa ta'ala so tau akambutan na satu kalau agiang kaya amananian na satu kaya amananian lo amakambut sa geng kaya amatanian na wallahi ladim kadin pagbono neraka jahannam. Kedua kaya sirong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagiang kaya satek aluminium sa sabab si kukalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na pedini si ku amanannya na si ku masama kau matanus alungan amori na da lagi dutu pinakamal amayaw kumayaw masupita mayaw. Na ska amanan na pagariku amia katuka giang kaya luka sabu kini senit nga kumiyang galabak kadusa sa giang kaya amanan na kailay sa galabak kan zina. Na wallahi al-azim kama kau makasalungan amori na tuwag kau wallah subhanahu wa ta'ala tuwag kanyan hay urip nakan na imanto na sirong kasi ko sirong akan inuto agigiang ko to sa kato manusia nagiang kaya loyan na miya pakatukin sa giang kaya man na dunia sa ibo kaya tukyan at sab ko kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala pamimikiran tanu sumubay tanu si ko amanin na kabaloy tanu kaisa-isa tanu na pamimikiran tano itaman antunay aman na pikib ginar tano faida saging ya kaila saging ya galba kan zina wallahi ladim ka abo pikib ginar tano man na faida na kuda sukala wallah sig mga puso tano nandid ni kada ukala wallah subhanahu wa ta'ala sindo wallah sindo iman sindo parata saging puso tano na wallahi ladim ka kaya tano sa arga si kapagama kaya dang ka sa arga si ko amanan yan na nakala yarga usambayang kaya dang ka sa arga si amanan di kang galba ko nganinay kasus wa wallah subhanahu wa ta'ala niya kay tito galbak ugin na aya athar yan na sulangon galbak mga pipi agam mga pipi amang amal saging agama na langon yang kiadutian mga loksa kan mga pagariakan memangnin tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala ama petenu si ko mga tao diram kebubayan na giang kaya galbak kailay sa galbak amanan yan na kan zina di tanong mapansin ko mga tao aron mieling ang pamikiran niran mga loksa kan mga pagariakan pemangnin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala ama petenu si ko mga tao at tuwagan Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori haya abdi hay orip nakan ay manto na sirong kadungo sirong akan sebab ko miyang galabak ka miya pakateka sa timana loka sa teka loka misab ko kalakrakan nagu sendit si ko imana miyang galabak ka dusa tigo Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala memangnin tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala amat timu tanu si ko surga sa manan na may pagpadatano sulango-lango ng mga pamilya tanu sa datar din naging akati timu tanu mga loksakan mga babayakan mga laki akan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala